leli gazi ebengilisula la leli gazi ebengilisula la belichitheka izolo indle emnyama igwazana yodwa bebethinte kakhulu ezikambini zikaFaro seniyabona-ke kusho ukuthini ukuthi umkhondo ugwaze ekhaya ngibe sengisula negazi labafowethu elachitheka emarikana kwazisa abafowethu bafela ubani hleze kwenzeke siyintandane ezikomahlalela nje sisakhungetho igazi labafowethu abafa bebhinqa ngegama elithi fees must fall abafowethu bafa befela imfundo yamahhala bayingcosana abasebenza into esile iningi likondle bezikhanya ilanga abamhlophe abanonidle emnyama kanti abanelanga nithi mhlaba esiphuca umhlaba ngisho hona lo mhlaba ubabamkhulu ngamagquma namathafa kepha namhlanje sogcwele izindaba kanti eSouth Africa kunjani engabe bathatha amanzi anensipho besisula igazi lesisula ngezinyembezi zabafelokazi kodwa masibabuza kanjani bathi bebengazi kodwa kanjani bathi bona sebeneminyaka uThixo bemthandaza ababona imphumela ngazi-ke kungani bemangani lithi omdala wey'nsuku akanamukele kanjani ngoba nimkhwaza ningaphasi kwamashidi nezamanyana imnyama nisebenzisa amanikhuleka yona nisebenzisa amangabe nikhanda amacebe enkohlakalo izandla nisiphakamisa amanikhomba izulu izona eziphakamisa isikali zikhipha umphefumulo mhlawumbe ongenacala kuhla ngoba umnyama uma nibuye ekhaya inkomo zingaphelelanga inkosi impela nolala phandle ngiyafunga nasi umnqayinqayi abafazi bethihle sikanandi amadodakazi abahlengula ngomalume bawo babuza osibhinca amakhasana kwenzeke kanjani bedliwe nembeza kanti nabo emakhaya bashiye benze okufanayo umthwalo usobhokweni sonke kamhlaba sikabahamba akekho ngumthinsi kodwa kungani nisikhumbela ithuna sisaphila nisiphambanisa nemvula isikhathi singakashayi imizi yobabamkhulu esiyalenga ukhiya emnyango nithi yakhiwa ngubani abethiwa ngegama likakhuzani kanti bona abakhuza abantu leSouth Africa kunjani